Ye ana Acholi ni Lakwed TV ni matini wati Atiak kono ti I Amuro district. Lwenyo berti kumalme Uganda kakany ma okarpi mwaka maduong. Aya mwaka maduong ma lwenyo berti ye ini wan chalu rembe wanonge wuno ki di town enini. Chidong cham kene ka ononge. Biar bena tek mengeyo ngara chile aki kwene. Pedong waber me lurem ki di town keken eto wacher ol waner char pa ngara chile chidong an ka chel kilurem ma mega tini wati Atiak kama wati kalimu John mala remwa chel ki ye ma kun neno wati ni yupi ino betka wot kare ke kare ma wa ki char pa ngara chel dakwa cher char pa ngara chel mukene chipaka walwar rumu kun no lok ma wan wa logo pe ber mere jas dong lim ke ken onyo neno ke ken no wa logo lok ma pier tek man lok me biachara lok me don lobo wunu neno ma be ni pol yup wenka ini neno kumbiri dong chunge wa chung matek no lurem eno bino chugu chung matek totwal ma chela mera fo won dan weng mo logo Lakwed TV manan Peterson ini armatin watie Atiak kamu wati Atiak ko bino kalimo la rem wa madong udugu megi wa omian wa ana chela kan wa duong kan Achai John atian limo ene tigo man inge kar nge dano ket gingwe inge ringo chero gwar kama ama gware wa no mege kono awubelo wato wadugo mego wadugo ga achel chido wane ne karo wadugo ga achel iton ko yo bero en nge kama ana bure ana nge kama ngar mun bure wane ne pier tek gi wan me kwanyo kare wa me o me ne kama en bana ne chon manu fur ngwen fur yeme no bero ko ti komberano ko wa Atiak mana ni gana pe Atiak da man yunge kachwa ko ene da ko bi nera nga wa mar cher gala dit ene gi ana die ya me do wadira to no bala fu nge ko gange wa me ko war gi lo nyore ne ko wa butira gaba wara je ala dit Peterson wa ber ka kelo jimu wen updates wen ka channel che konya ke we ko nen with the mati che ko me ya ko we wa da eh riu na ri gano die fu diga che wan no mi ro ga na mais on gagne la rabe mudiel ma ne on ma ara tiel ma du rapport war tiel bi no ta tu ni mudiel lo wala ene wala mo ga wa jaw gi tu amira menji ga tiel amira me kumboy kan wara de ko ding ba jene me ban ko re wara ban ko re ba bona wari ye next time bana la jira side Foji ko. Maro me arjara foi ma en mat ero biro no kan. Kompir wadi nya widiel ka chelo ko. Maro ni king le. En kingo Gumaraje. Lingo. Bogi. Kingo puru ay nyoma leng chabera chela nge kumbi do kwa rio bayo. Chiki mara di do. Yo mega ninja. Widiel honorable man honorable obia ati area yes wan foi ma tegare da okay Atiak re me kwaro man dar ma diet man angol ma diet dar okay ne bere ara nero man ma ti feel wan ge very what want tira bere what ti feel what foi ani re lo ni kom diel chwana da ku diko bayra ka wan o kai no ber cham remo ge chira ge nga ge ne so we en no ko beru ge chien la dit man retired jero special force kar cha no fur ko ngo ge time wa am re o chere lu mi jere no special force ne na di rema o foi ma tegare da o mero do foj bod di ben o do foj bod Lakwed TV pi wo tiga lu wa o bera kili wula ko style ene man food style ma nyam ange ki adi lo ko diner ki ta ku tiga chue kergi koma wale ne bulu coping style wa buno ngoma yore buno ngoma yor
ike Acholi kika Acholi ke hotel Acholi style kwar peke ruenda peke work bless before na do the benja kwa TV good and big pen peke work camera mama chill chaka dana degwa what team exclusive game bero tie wow de okanyi kumegena yang ubinga lima ya Atiak man you won look I know to get nani funya kormolo ana en bano megena en na gori ye ko nya ngon na top to kenda combo american combo mo diga lokki ner ko badong ti non liero peñ mo tañ kañ inge chamo diel achiel awumi ner bergol wenye ge diel makay nero mo dong wiye ge tiene en futi karo so piman watiga mer o mere ge bogo loge du der makañ go jolo wa neri pa jon mo foy ma tek iwa yom mi beru ke du gi dong piman woner ni wan chalu rem ma pat oner ni lu wotu mo ko kedgi uchero urwate kedgi kama gen gi agi iye that is true pian ni kala bon eno wa bir di town ka chelo eno fu nge kama ngar moni agi iye chi watigi quest boro ma tek ni kala ro mier wo wori kin pin ka chelo nen anga ma bir kwene anga ma en no beru kedgi anga ma beru kedgi pian ni eno bir no mi ko mo kene kan mo fu ngegi wono no nyuro mo kene kan mo fu ngegi ma iwa yoma dada wanene bino eni pi wa bino ka cham kan mo miero we khunu ner wa nge ko bino en wa lo ka fugi pian ko mo no ngom ti la kan wa mi yota ba ngo gi jon ki ru miero kwet ngom ni ka ber mo manoro mo ko nya yan ka ne yu ka no cho ti ga ne ku di ko na ne gi tractor che we ngela jinta ko no ne gi na pier te wa ma no nge ko bonu na ka no pe ga di mo ne gi ga gwa ka ne ana foyo megena me bino me waka wa gangane no kama char wati ye la genocide afo e matre ko megena mo biron gen ma lo ma dong tal penge lok be yare gidong ba fo nyir do ko ring op yan ta mana fo ri ta ko jimno ring ka na mana ni ko du jobless Lakwed TV jobless kono ka ring chidong man ene gien ma wan te timne chal Lakwed TV ni armatini watika temne lo rem wa mukene wek ben wan ka wa o wanen char ini cham ken in wi peramne gino moni erka inin la woro a bin gang borcho wa ni jali ner ka ini ka ini kerie dukan romber mabe pian anen center tika ka en center tika moni ka eni chino gi logo lok mabe ket kios ka kan chak timo pego ka kan futiang ka kan man ene jem ma wan watika temnene chal Lakwed TV ni armatini chidong ala did ben ka chel ki producer ma mega Peterson in mai ti kuno mai taw ni be pier tek lure ma wunu ti kere u chet oloto chet chak luku ko ka chel unge ka mangara chel berie timbe igo chim inamba ma mekwa ila Lakwed TV kenyo ma yiti nena pin ka enini wek no wan wa bien wa luko arange meni remo pek gere loy pi chamu kene du rem chung dak loy ben wa remo man je mo mer wan neno bene chwa ngi ye mabe ana foy ma ter